Arimi babamba kuma Nkondi Tharaka South ni bakuromba thirikari ya kaunti na kinyatongeria ba thirikari nene guchwa uria bagachokia nkuma ya kimera giki kiria kiari na baita nene kagita kabajuju barenda gutethwa na njira ya kwewa mbeu injega na cia maguri ja mega na nkuruki thirikari kubatwaria guchwa thoko ya bamba thigurune cia ome. Paul Kabithi gatumenyithie. Na arimi babamba kuma ntere monya cia Nkondi kiririkana urimi ubu babamba bwithirite bugitigagia ntere no cia Nkondi wakagita crop ira yaukirie economy ya Nkondi nontu nio twathomaga nio kagita cotton board 1990s witiriagu lakini nia jira ya collapse cotton board ya collapse bamba ne athungira njara cia brokers na actually farmers baingi bara bari mabamba kagita kuga cotton board batwika frustrated nontu brokers bajire na bei ini mono na mono bakiruthaga roto of exploitation che kugura bamba bakaria kuria na bathi na mbere na ku ari bangi na mbere na ku give up. Arimi abende bakithiria ati urimi ubu bakwenda kubuchokeria mono nterino cia Nkondi. Lack of that consistency thirikari irituretera mbeu ringi kaura tukaendelea kuembaki na conventional seed of which tutikumienda mono. Number 2 thirikari ri na subsidy kandawa although waneo ituretagira kanyamu kidogo karata omba kukugana so itukuromba at least thirikari subsidize na input inu na ikaya mapema nontu kinya mono tambeu yeri ncherere na ara December ugatwikarira muntu akandira ndeni ya raini cia mpempe na cia ndoroko na ikarea gukara bwega so bakareta mbeu mapema na ndawa mapema yegweri sawa. Number 2 prices inu tukuibwa gecia 72 lakini ibegwe bena mutarataro mwega gwa kuretera njina riziri kagura bamba bwega nontu kinya bamo baya kwirite na arimi bakaigwa be frustrated kwendia kure nontu bakuria school fees bathongire kiamani kingi kiraba kayo bare ni ntu thirikari iritethia antu baraba watanite amwe ni kenda bomba kuri mugongo wao gatwatania twinde tukuri ikundi iki na tigo turarimi babamba itukuromba muno abutethio thirikari iya muno na utunenkera fertilizer irikatema kimera iki kiumba ciara bwega na bathi na mbere utonera imbi ingitumba kwandania muno kekathia ni bwega na uguri bwa bamba bukathi na mbere kulina bukibuyaga mbito yao kiri thirikari ya kaunti na thirikari nene muno kiri urimi bubu babamba lakini thaino ituchokete kuona bamba era ni atutethagia na ino ntu tukwenda kubanga kwanjiria kumianda na thirikari nio ni kuonania ni na mubango ya kwendereithia bamba kairi endi tukumiromba wegwa kama ni tubangirite kwendereithia bamba na gatuwata njara tio gutwirutirite kwanda bamba na tukanda tukimenyagira urimi bwetu nikenda nati tukona maketha mega bamba bara bari mana ara 19 ithini na mbere na guchoka bamba nondu bamba nikio kirambagia mutharaka kia thano ngiripotera Uru TV kuma ntere cia Tharaka Bitwo Paul Ogwakabithe.